Pasimpang tepung adai harita manggung raya go bapak kades diserat na amplop biru bapak rasainin hadir apa nak puput cikas Bogor cilaka mau digugu tadi sangka amplop biru kanggo abdi miharap nang iya di hayang sering hati abis rumah tangga tepung katilau dungul dinramai aki aprak jaya aprak tadi aja sarua boka dulu di itu apa na puput cikas Bogor adi aturan kapayuna gening di kantongan ku abah gening ya apa na tilera cikas Bogor ayuna tadi sat alah amplop biru sat alah meni mayekeh ngegeng gitu tuh ya nabrak batur tepung monggoran di Pasimpang bapak rasainin hadir mah tepung adai manggung raya go apa na puput cikas Bogor adi aturan kapayuna apa na tilera cikas Bogor saat tut pada kapayun bapak mangga ANE bapak sapli apa na puput tayang serari mantap kari bapak semut apa na tilera cikas Bogor adi alam bintang bisa di kurang apa na puput siapa jawabe la mantak petai umarai di pemenangan aki aprak kona jaman sepadami tepi eta tak ada sebuah apa nama cikas Bogor adi bos aja jang ini baratin bos aja jang ini baratin apa nama puput cikas Bogor narang itu nilai mau kita apa nama tilera cikas Bogor apa neng puput cikas Bogor bos aja jang pati papaya pakai aprak jaya pakai dong kosong apa neng puput apa namanya lu di barusan balik amari ada aki aprak dari pakadus boyoni aki aprak abang baju dore sokor bapak juga dapnya berani mahesa pada sih apa yang lu resep sebarusan
apa nih puput hadir orang berpandang Aki abrak jaya apa na eti murah Cikeas Bogor motor neng motor hadir nong bualang beol Bapak sebut segala bagi hadir nam Bau pas ata suka jadi Bapak upas ata suka jadi dari Jogol Bau pas ata suka jadi dari Jogol Bapak hajat Bau pas ata dari Jogol puput Cikeas Bogor bos akuan apa na puput Cikeas Bogor yo apa na puput Cikeas Bogor apa na puput Cikeas Bogor la adit la Sekdes bedul pemangku hajat punya yo adit apa naeti lurah Cikeas ketua angkatan muda Siliwangi adit lalalala pada tol zaman kakadus buyuk lu ngagaduhan tapi dalapan kandang bawa sepule yo wow la ayayang dedet pap adit pek out la Bahasa Jujari